inzara, turakora pedicure nicyo bita manicure, turakora massage, turakora biotherapy na aromatherapy. Muraho mabuja? Oya. Agana ni metero imwe. Mumeze mute? Tumeze neza. Uri gukora ibiki? Turaca inzara, tugakora mu misatsi, ndi gukora icyo bita pedicure na manicure, massage, ndaca inzara, nkakora icyo bita aromatherapy na biotherapy, byose ndabikora mbese muri make nkatunganya no mu misatsi. Shano kuri inzara zanjye zari zarashaje ahubwo ubwo muboneye Rwose reka nkubwire, njye inzara ndazica urumva, nkakuramo amajigo, nkakuramo amabinga, byose inzara zikaba mu gihege rwose mabuja. Ngende bigukorera neza, byose kubwo wifuza. Nta mazi nabona hafi aha ngaha. Ibyo byonyine, iyi ni kasitava ko nkoresha ibase yanjye, ndayibimba nayogeje ahantu hose isa neza, ukanshyiramo amazi nyine ukaza nkamaza gutunganya mu birenge n'inzara, nkamaza nkazoza, namara kuzoza nkabona kuzitunganya neza. Nta kibazo. Ni aka kazi we, uriya ni mabuja ndayamukura. Aka none nyago gicanze cyo. Nahagije se. Ntugira ikibazo ugasanga arahagije cyane rwose. Rwose arahagije, ntugire ikibazo wanze ntizikenge mikeye cyawanga. Ariko madam, umuri mu biki? Nese ubonye turi mu biki? Ubu muri mu biki? Ibi ngibi ni ibiki? Oya boss, twebwe twaje guhakeye abakiriya bacu, sibyo? Ubundi ukagenda umukandakanda nk'afuka yahiye. Nta soni. Umva madam, niba ari ibi ngibi bagukorera muri salo, urumva uzajya wicara hano izo nzara uzicisha amenyo. Wumvise? Umva nawe. Akosha. Nta hantu nkuzi. Aha, mabuja. Ariko se uri mu biki? Iki kigabo nta hantu nkuzi. Babwire bakore subscribe. Banasharinge. Banatere comment banayishyira. Hari subscribe iba hari Hano hepfo. Hano hepfo kubito nakazogera. Yes.